Yo, urimo kwiga iki se? Top 10 World's Most Dangerous Animals. Oh, inyamaswa 10 za mbere zikaze, mbese zica abantu benshi. Urayibona? Ku mwanya wa 10, lions, intare. Hakuntu kireba. Intare uzi ko nshobora kuyica n'inkoni imwe gusa. Intare Intare yica abantu 200 ku mwaka. Ku mwanya wa 9, hippopotamus. Hippopotamus. Reba urwasaya rwayo. imvubu dore ufata biriya byasaya byayo ugatanyura. Toka kure weye. Imvubu yica abantu 500 ku mwaka. Ku mwanya wa 8, elephants. Inzovu sha. Inzovu ndayubaha cyane. Ifite uruhu wagira ngo ni igiti cy'umuvumo. Urayibona? Yica abantu 600 ku mwaka. Ku mwanya wa 7, crocodiles. Ingona. Ingona sha. Ingona yica abantu 1000 ku mwaka. Ku mwanya wa 6, scorpions. Utuyinga tugira ubumara nk'ubw'inzoka. Nako ngo burenze ubw'inzoka. Kumbi. Hakaza icyo bita ngo ni assassin bugs. Chagas disease. Iki kiboro niba ari igiki? Assassin bug. Kiboro man. Kiboro nanjye ntabwo nkizi. Good morning class. Ibintu by'ibiboro, ibintu by'ibiboro muri mo ni ibiki? Kiboro ni igiki?